Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi kivanze mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikohereza abasirikare igafunga n'imipaka igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, igendeye ku matiku ya Felix Antoine Tshisekedi avuga ko M23 iterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. U Burundi bwaravuze buti dufunze umupaka natwe duhuza n'igihugu cy'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye yashinje igihugu cy'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa RD Tabara uhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, yishira mu gafuka kamwe na Felix Antoine Tshisekedi, ubundi bafunga umupaka. Ubu Burundi bukaba bwabuze icyo bukora nyuma y'uko buvuze byo gukingura umupaka ubuhuza n'igihugu cy'u Rwanda. Bakaba bavuze ngo icyakorwa kugira uyu mupaka ufungurwe. Ku rundi ruhande ngo abanyamurenge bari mu gihugu cya Uganda bakomeje gukorerwa iyicarubozo bazira ubwoko bwabo, bikaba ari ibikorwa bibi bari gukorerwa kuri ambasade ya Kongo iri mu gihugu cya Uganda. Mwabyumvise ko twinjiye mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Bana natwe ukanda subscribe kuri buto y'umutuku, ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubageza nguhaye ikaze. Nk'uko byatangajwe na guverinoma y'u Burundi binyuze kuri minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga Bwana Robert Shingiro, yatangaje ko iki gihugu kititeguye gufungura imipaka yacyo n'u Rwanda mu gihe cyose iki gihugu kitarabashikiriza abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Burundi bwafunze imipaka yo ku butaka buhuza n'u Rwanda. Nyuma y'umwaka urenga bwarafunguye, ni mu gihe kandi iki gihugu cyari cyarafunze mu mwaka wa 2015. Leta ya Gitega ivuga ko icyemezo cyo gufunga iyi mipaka cyaturutse ku gitera inyeshyamba zo mu mutwe wa RD Tabara zagabye ahitwa Gatumba ho mu ntara ya Bubanza hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyo mu kwezi kwa 12 2023 RD Tabara yigambye kuba ariyo yakigabye, ndetse ivuga ko yakiciyemo abasirikari 9 n'umupolisi umwe ba leta y'u Burundi, mu gihe leta yivuga ko bishwe ari abasivile babarirwa muri 20. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi yabwiye abanyamakuru ko RD Tabara ishyigikiwe n'abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza. Avuga kandi ko bacumbikiwe n'u Rwanda ndetse kandi ngo bakagaburirwa narwo. Yashimangiye ko mu gihe cyose iki gihugu cy'u Rwanda kizaba gifite abagerageje guhirika ubutegetsi, imipaka ihuza ibi bihugu byombi itazigera ifungurwa. Yongeyeho ko imigendanire y'u Rwanda n'u Burundi abigereranya n'ihinduka ry'ibihe. Hari ubwo hagwa imvura nyinshi abantu bakanyagirwa bagatoha, ubundi akazuba kakava hakaza n'akayaga keza. Yasoje avuga ko nta mvura idahita hazagera igihe imigendanire hagati y'ibihugu byombi ikamera neza. Ngo ni mu gihe ariko u Rwanda ruzemera kubaha abantu bahungabanyije umutekano wa Perezida Nkurunziza. Ku rundi ruhande abanyamurenge bari gukorerwa serivisi mbi kuri ambasade ya Kongo iri mu gihugu cya Uganda bazira ubwoko bwabo. Nk'uko byatangajwe n'umunyamurenge wimwe ibyangombwa kuri ambasade ya Kongo i Kampala azira ubwoko bwe, yavuze ko kuwa kabiri w'iki cyumweru yadepoje hamwe n'abandi banyekongo bavuga ururimi rw'igiswahili kugira ngo bahabwe ibyangombwa bibemerera gukora ingendo, ariko ibyo bikabura bagenzi be bose bakabibona. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Nyuma y'uko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, leta ya Kinshasa ikaba yamaze kwemera ko idashobora kwigabotora intare za Sarambwe yitabaje Amerika. Amerika iravuga ko u Rwanda na RDC byemeye guhana agahenge k'ibyumweru 2. Ibi bibaye kandi mu gihe u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano n'ibihugu by'i Burayi babishinja gushyigikira inyeshyamba za M23. Ibi bihano bishya bikaba byatumye abanyaburayi bananirwa kumvikana ku bijyanye no kurekura inkunga nshya y'amafaranga igenewe ingabo z'u Rwanda yo gukoresha muri Cabo Delgado, aho ni mu gihugu cya Mozambique. Reka dusesengurane izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ubane natwe ukanda subscribe kuri buto y'umutuku, ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Twihuse cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeye gutanga agahenge k'ibyumweru 2, ngo ni mu rwego rwo gufasha abakora ibikorwa by'ubutabazi kwita ku bavanwe mu byabo n'imirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo.
Mu itangazo riri ku rubuga rwa White House, ubwo ni Perezidansi ya Amerika, riravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimiye agahenge k'ubutabazi bw'ibyumweru 2 kemewe n'impande ziri mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. White House ivuga ko ibibazo bikeneye ubutabazi muri Kivu y'Amajyaruguru bikabije cyane kuko abantu bagera kuri miliyoni 3 bavanwe mu byabo n'intambara imaze imyaka 2 n'amezi 6 ibera muri iriya ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amerika ikomeza ivuga ko imirwano iheruka kwiyongera yatumye abakora ibikorwa by'ubutabazi batabasha kugera ku bihumbi by'abavuye mu byabo muri buri duce dukikije Kanyabayonga, umujyi M23 yigaruriye mu mpera z'iki cyumweru gishize. Imirwano Washington ivuga ko yatumye abagera ku bihumbi 100 bata ingo zabo. Agahenge u Rwanda na RDC bemeye gutanga kagomba gutangira kuri uyu wa gatanu tariki ya 5 Nyakanga kakazagera ku itariki 19 Nyakanga nk'uko White House yabitangaje. Bimwe mu bikorwa bigomba gukorwa muri iki gihe cy'agahenge, impande zihanganye ngo zigomba gucecekesha intwaro zazo zose kandi bakemerera abavuye mu byabo gutahuka ku bushake ndetse no gufasha abatabazi kugera ku baturage bababaye kurusha abandi. Amerika ivuga ko guverinoma ya RDC n'iy'u Rwanda zagaragaje ko zishigikiye aka gahenge k'ubutabazi k'ibyumweru 2 mu rwego rwo korohereza abaturage batishoboye bakomeje guteseka ndetse no gushyira uburyo bwo gucubya burundu umwuka mubi wo mu burasirazuba bwa RDC. Amerika yongeye gushimangira ko ishyigikiye ibiganiro by'i Rwanda ndetse n'imbaraga guverinoma ya Angola ikomeje gushyira mu gushakira umuti amakimbirane y'igihe kirekire yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande, abanyaburayi bananiwe kumvikana ku bijyanye no kurekura inkunga nshya y'amafaranga igenewe ingabo z'u Rwanda yo gukoresha muri Cabo Delgado mu gihe Ububirigi burimo gusuzuma ibihano bishya ku butegetsi bwa Kigali ibushinja gushyigikira inyeshyamba za M23. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru African Intelligence, iyi nkunga nshya y'ingengo y'imari ishyigikiwe cyane na Portugal n'Ubufaransa, igice cya mbere cya miliyoni 20 z'amayero cyararekuwe muri 2023 irashimwa cyane mu bihugu bigize umuryango. Gusa ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubuholandi, Ubudage na Sweden byagaragaje gushidikanya gutanga iyi mfashanyo. Biravugwa ko abadiplomate b'ibi bihugu batunze urutoki ubutegetsi bw'u Rwanda bushinjwa uruhare mu kwigomeka kwa M23 mu burasirazuba bwa RDC. Uruhare rwa Kigali ngo rukaba ruherutse kugaragazwa muri raporo iheruka gukorwa n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yerekana ko hari abasirikare ba RDF bakorana n'inyeshyamba n'ubwo ibi u Rwanda ruvuga ko nta shingiro bifite. Abanyamuryango kandi bemeje ko ari ngombwa kwagura ibihano by'ubumwe bw'Uburayi ku bayobozi b'u Rwanda bagize uruhare mu ntambara ya M23. Kugeza ubu umusirikare umwe gusa wa RDF, Kapiteni Jean Pierre Niragire bita Gasasira, niwe wamaze kumigera ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano muri Nyakanga 2023. Ku rundi ruhande kandi, imyigaragambyo idasanzwe yongeye kugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'intambara imaze iminsi ivuza ubuhuha, aho umutwe M23 ukomeje kwigarurira ibice bitandukanye mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi myigaragambyo ikaba ikomeje gukorwa n'abaturage b'Abanyekongo bakuwe mu byabo bakaba bakambise mu nkambi yahitwaga, ikaba ari inkambi iherereye i Goma. Bakaba bakoze imyigaragambyo basaba umutekano. Ku rundi ruhande, leta y'Ubushinwa yikomye leta ya Kinshasa nyuma y'uko Abashinwa 6 biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka turamburane izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ari nako nkwibutsa gukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku ukore no kunzogera kugira tubane makuru atandukanye mbagezaho. ngo hayikaze. Abakuwe mu byabo bari mu nkambi yahitwaga Da muri Goma bakoze imyigaragambyo basaba umutekano. Ku gicamunsi cyo kuwa 4 tariki ya 4 z'ukwezi kwa 2024, impunzi zicumbikiwe mu nkambi ya Gada, imwe mu zicumbikiye benshi mu nkengero z'umujyi wa Goma iri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zakoze imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana umutekano muke ukomeje kwiyongera mu nkambi z'impunzi zitandukanye muri ibi bice byo muri Goma. Nk'uko amakuru ava muri ako gace abivuga, impunzi zigaragambije zisaba umutekano uhagije. Ni imyigaragambyo yabaye nyuma y'uko mu ijoro rishira kuwa 4 abitwaje imbunda batamenyekanye basutse urufaya rw'amasasu bagakomeretsa benshi, bakiba n'ibikoresho byabo mu nkambi zitandukanye. Kimwe mu mpamvu nyamukuru abigaragambya bavuga nuko leta ibitabitayeho kimwe n'izindi nkambi z'impunzi zizengurutse umujyi wa Goma n'iziwurimo imbere. Kuba nta mutekano iyi nkambi ifite muri iyi minsi ntabwo bitari mu ngenge abahucumbitsemo gusa, kuko n'abawuturiye bemeza ko bafite ubwoba bukomeye ku isaha n'isaha babameshamo urufaya rw'amasasu.
bakaba bakomeje bavuga ko buri joro muri iyi nkambi humvikana urufaya rw'amasasu y'imbunda ntoya bugakurikirwa n'ubujura bukabije bukomeje kwiganza muri aka gace. Iyi nkambi ya Gada iherereye muri komine ya Karisimbi mu mujyi wa Goma, icumbikiye umubare munini w'impunzi ziganjemo izavuye mu nkambi ya Burengo. Ubwo iyi nkambi ya Burengo yamaraga kugwamo ibisasu bigahitana abantu barenga 37 mu kwezi kwa gatanu kwashize. Icyo gihe abapfuye bashinguwe na leta mu irimbi rya Kibati muri teritwari ya Nyiragongo. Abakozweho n'ibisasu bahise bava muri iyo nkambi berekeza muri komine ya Karisimbi, aho bashinze inkambi ubigizwe n'abarenga 18,000. Ku rundi ruhande abashinwa 6 biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba byamenyekanye ko abarashe ari abarwanyi ba Kodeko bishe barasha abashinwa n'abanyekongo barenze umwe mu gitero aba barwanyi bo mu mutwe wa Kodeko bagabye ku kirombe cy'abashinwa giherereye mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'igihugu. Nk'uko ibi byatangajwe n'abategetsi ba Kongo ku gicamunsi cyo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 2024. Igihugu cy'Ubushinwa cyahise cyamagana iki gitero cyagabwe mu ijoro ryo kuwa gatatu mu ntara ya Ituri isanzwe ikungahaye ku mabuye y'agaciro ya zahabu. Umuyobozi w'iyo ntara Rufine Mapera yavuze ko icyo gitero cyagabwe n'abarwanyi biyitirira ishirahamwe ry'abashaka guteza imbere Kongo ari ryo Kodeko rigizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abarendu. Guverineri w'iyi ntara yavuze ko abakozi b'abashinwa 6 n'abanyekongo 2 bari barinze ikinombe baguye muri icyo gitero. Umukozi w'umuryango utabara imbabare Croix Rouge mu karere yavuze ko abo barwanyi ba Kodeko basanze abo bashinwa bacukura zahabu bakabamishamo urufaya rw'amasasu. Abapfuye bakaba bajyanywe mu biruhukiro bw'ibitaro bya Bunia. Leta y'Ubushinwa ibinyujije ku muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko iki gitero cyagabwe kuri iki kigo cy'ubucuruzi giterwa inkunga na Leta y'Ubushinwa cyahitanye abaturage b'Ubushinwa benshi, abandi bakaburirwa irengero. Uyu muvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko Ubushinwa burimo kuvugana na Leta ya Kinshasa ngo bashakishe abakibura. Yasabye kandi ko Leta ya Kinshasa yakurikirana abagabye iki gitero vuba na bwangu bagahanwa hakurikije amategeko. Anasaba ko umutekano w'Abashinwa n'ibigo by'ubucuruzi byabo bikorera muri RDC byarushaho gucungirwa umutekano.